Jo! Ajde. Pazi, lovi sad. Smisli to jebote. Evo treninga kuma, a? Na klopu, možda 3 tjedna prije mog poroda. Ovaj restoran gore na Kapselu. Pa je sajam bio, kao bilo. Da, išli smo kao nešto, sve smo korisni, platili smo 200 kuna. Ali nikad neću zaboraviti kad je ona rekla, ajde se stavim